پروفسور دکتر جان ایلهان قزلهان جواکناس زانیار پسیکولوگ نویسکار لیکولینت و رفشنبیرکی کرد نافدار در سال 1966 دا با کوری کردستانی اجتایک بویه. در سال 1973 دا تاوی ملبتاخا کچبری آلمانی بویه. لآلمانی و دولت یک بوین آمریکای زانکویان پرورده پسیکولوژی زانینا دادمندی جواکناسی و اورینتالیزم بدستانیه. نها زانکوی وکی فریبورگ کنستانس و یدن دا درسیده ده. دیسا ریوبریا کلینیکه که پسیکولوژیک ده که دواره هندگاهی لیکولینا آشیتی دیالوگا دناف چاندان و دواره تراپی پسیکولوژیک دا خباتان ده که بدهان کووار و روزنامه کردی آلمانی و انگلیزی دا نویسیه. گلک جاران تلویزیون نام نتوایی دا برنامه دا چیده گره. پروفسور دکتر قزلهان جالی دادگاهین آلمانی و وکی پسپورتی ناس کرن. پروفسور دکتر جان قزلهان پسپورکی نونتوایی نافداری جانی دواری درونی، پسیکوتراپی، درمانکرنا نخواشین درونی، تراوماتولوژی و گارتنا ناف جواکاندا. وی بشین پسیکولوژی، سوسیولوژی و ایران ناسیل بوچوم کلن و واشنگتونی خواندیه و نها پروفسوری زانستی تندرستی پسیکولوژی و میگراسیونیه. افخدان گلک پرتوکان و نویسین نونتوی سر بابتن پسیکوتراوماتولوژی، پسیکوماتیک، زانستی سوسیولوژی و کچبریه. هر وها پسپوریش بو دادگاه و سازین نونتوی دکه. دکتر قزلهان ماموستاتی و لیکولینان زانینگی درسین تایبرج بو بجیشکان و پسیکولوگان ده و جاران برومان نویس و ویجای مجوله. دکتر قزلهان جانی وکی زانک سر ازدیاتی جیتی ناس کرن. دکتر جان قزلهان یک جوان کسین پیشم بو که آلیکاری دا پسیدان کچ جن و زاروکین ازدی کش دستی تروریستین دایشی عشق شاندنه. اوی پهودانی خواهی بیوستان باوریا پسیدان ازدین شنگالی بجیانی وگراند. پروفسور دکتر جان ایلهان قزلهان بدمی دگل مالبتاخا باجار شتوتگارت یا آلمانی دجی و کاردگه. Slav udemo v Bhirde, tebe šavadi delal. Video vešao na portalar ja tezez bila sturki bhirat na vetkam. Mjara bernama video vešao na meja iroine dison derbori rafsha izdin shangali serpers grekin vana جواکی درونی آبوری سیاسی یک پشتی جنوسید شنگالی نافده دژین گلک پرسیندن گریدای وان مجران. ایراز خازو و پسپورک مزن زانیرک بیهم به یا گیان مروان بدم ناسین. زلامه که یک جوان کسین پیشم کوالیکاریا درونی دا پسیدان که جن و زاروکی نیزی یکوش دستی تروریستین دایشی عشق شاندنه. همو هبیا خوش بو پیش روش وندا کربون جان برچاوی وان حرام بو. پهودانی خواهیم بیوستان وی باوریا وان بیانی وگراند. از پر کر خوشم که در فتک افا که دست من ایرو بیوانی ویدیو وشنریا تزه چون مگود بریز جان ایلهان قزلهان جواکناس زانیار پسیکولوگ نویسکار و رفشنبیرکی کرد نوتار. ماموستا جان ایلهام خیر هاتنه برنامه ویدیو وشنریا تزه از سر نوی مالپر ریا تزه وندا و خدا سپاسیا جنابی ودکم که ودا خوزن میا هف پیوینی پجراند و دماغا دامه. زۆر سپاس ئەس سپاس دکەم کە دەرفەتەکەەوە دامە و ئەم کار بن بوارە باخن هەوی دارم بەرنامەکە باش و خۆش دەرباس ببن. باوردکم حسابه. از زانم که جنابی و کدک مزن دایه پرزگریکن بنابراین ازدی شگالی. من لما مخواست ناسیا و بدم تماشوانی ریات هزا و ام سر رفشو ازدین کامپین هریم کردستانی و آلمانی باخبن. از دمک دریج چالاکین ود شوپینم مش واد خواست وارا پیوندی چکم وارا برج گود اسپاسیا ود کمش بو کارو خبطا و والی کاریا باش بو خلقین ما ین شنگالی مالا با آوا و ساعت و خوش به مامستا کردن ازدی ین در بای ولاد ین دیاسپورای دجین مخابن زانیارین ما در باری جارنوس ازدین شنگالی که من و ام برف شبان کلک فکارن و خمگین ما خواست ام جانبی وارا چند پرسین سرم جاری زلال بکن بریز جان ایلهام
بريكم دست دربازي بابتا برنامج خاب بناس خازم دست كده وهناكي قال جنابي قال يعني من درقة ودا هناكي باسكر لي شكرا خوش بر هناكي بس خازته اي بكن كل 8 ساله مال بتا واش والد الكاتيه وجنابي يعني حفت 8 سالي بوكو ونش والد الكاتبون يعني ونش كي جان دغير كردستاني نو صدام تشينا وال اوروبا تشبو قالوا راستی کوچبریا یا مالباتا ما یا تاریخا نزدیک تاریخا دوریا گلک اون دزانن از دی تایبتی لترکیه دی تاریخ ده 1500 وانده ناوندا از دی خانیه لترکیه بو سرحته بو باتمانه بو اورفای بو لمردینه بو ایروم دی بینن تقریبا 500 حتی 600 کسان ترکیه گشتی ترکیه مانه یعنی از دی ایروم لترکیه کو ناوندا مالباتا وانه تاریخی یا 4000 ساله ایدی ازدی نمانه ازدی نمیشه یعنی اوجی تاریخ که یا کو مالباتا مجگره دایوه تاریخ نزدیک بگمان 1980 دست بید که کو دما سرهردان ملی ابراهیم پاشا و حسین قنجو کو یک لون با پیر مالبات منه جوه داره گلک وندای بوشی ون بال او عشرين مازن حمو برابون هناك جوان رابيان سوريا هناك رابيان ترك عراقي هناك جوان جاي مالباتا ماجيك وآليك شي بزور بسلماني كرن يعني آلي سنة قنجو مالبات ايوان ايبا بيري موانجي رابيان آلي مارديني وآلي جزيري حتى دياربكر وباتمان تتركتن ديروك سادة سبيكر آلي كوشبرية آلي نهاقية جو آلي مسلماني برايمين كورجي يعني اجي تابوه به مرف بکه مرف سرباخ و کو تابوه به مرف سرشناخ دبه کلو کدر و ایدی آرامی نوا ملاتا کی ده چنابه آزادی چنابه سدمن آبوری و سبلم سیاسی لترکیه دای کو باوه مجبور مان سالن هفته هاتنا آلمانیا و داره پاشی ام پیشتر هاتنا آلمانیا من ترکیه هنک سالمان پاشم البته آلمانیا مثلا بون خواندن دست بکر مدرسه دست بکر مکتب دست بکرن آلمانیا جبوم ازدیت چقا گنگاشی سر هبه ستارکه yani آله فربون و پرورده کنه گلک آستان جمعه در نخستم از بخو شخصی جی مقت آستان ینگ نده و مرد مدرسه مکتب خود زیرک به مرد کار به هر قوله در باس بکم وسا چه بوجی بشتی مدرسه وقت جنابه و باسکر لأمریکا لألمانیا مخوند و بشتی جی حتی من دو دکترات شکرم پروفسوری خود شکرم نه تقریبا 3 کتاب نفساندنه و تکلک آله نبنتوی ده آله شغلی خود یک جار آله درونوسی مهنت شکی نو شکرنه که اون حال دنیا گیم سرد سکناندن تراومای کج نفشه در باسی نفشانده به یعنی جنراسیون در باسی جنراسیون آده تنینه آله نخوشن در حالا هر وها مالک جنتیک شیم خوازن زده فهم بکن تایبتی لگل ازدیه که و 800 ساله 74 فرمان در باس کرنه او تاثیر درونی سربان نفشی ایرو حتی دجین چه هیه با پیر مکا با ودای که باوه مبره اف کاتاستروف چوا جان کرن چوا در باس کرن چوا هیجی نهات نقلاندر راستجی وکا باسکت شکی به هم پای نه نورماله که دناو هرمک اگرسیف هرمک کشتن تدهی، تلانکرن تدهی، ورانکرن تدهی، حتی جنوسید تدهنه، کراسات تدهنه، دیسا چما از دیسا پیخمان. یعنی آده کم بین تشته نگاتیو هنه، تشته قدر و خمگینی هی، لیت تشته که هی، قوته که هی، هیزه که هی، که دیسا جی هیجی از دی برخوردن. او جی وکوان سر پرساوج یا شخصی می شکی سر باخن، بلکه او قوت هندوره می حموگه ده هی، لی ام بینش یارن. لما جنابی تا پیشی پسیکولوگ بجاری را یعنی daha kuru du yani daha kur hinivan persedu benebdes راستی مدرسین دکتریا یا پزشکی من دست پیکر داویه بالام زده نکشن ولی آلت کی پزشکی چیه مروف چه ده فکر رامان چیه مجبور مروف چه وادش بیه ولی درونی چه مروف کاره نتشت باشتر تبیگیشه تشکا
جناب واجد گو درباره جواکا ازدی دو یعنی دوار دیروکی جواکی اولی ارتنیگاری فلسفه یا گلک بشن تندا نویس او لکولین بفره هات نکرن ما مستا هر کس هر جواکک آنجی نتوک یعنی شروعین درباره ازدی و جواکا ازدی دالگوری برجواندی خواین یعنی دستلاداری نویساندنه بیا من تاني افنونري جواكو ماكو رافشو ازديون تشاوي خوديتنا هندر خوديتنا وباش بيتزانن تقارن برهمن راستقين در قنولي لما كسيتيا جنابي وشانن وراو نيرين وبرو پر بالا مكشاندن اف چند سالون ون بمجارا يعني طيبات بجارا ازدياتي وبرزغريكن جواكو ازديون مجول دبن بريس جان يعني چند سال يعني دسبيك ده ما دسبيك ده دسبيك ده راستي از چخمل امريكا دخانت جاليه انستيتوت كجريداي حكومه امريكا بو يا كونغرس بو ليكولينك كما سزاروكين ان امريكا باشور مليكولينك چكر او بديا 30 سال زدتر ودمه گلک بالا مکشان او زاروکن مندالن کج باشور امریکا تن گلک تراما بونه تخوش نخوشن درونی پیدا کرنه ودمه بالا من وانکشان اب نخوشن درونی چوانه چما صدره بگمان که ام جوان بون گنج بون زده متخص دنیای ناس بکن جوه داره مدست بکن بکی که یک شرک چیده به حقا تسیره که مزن عالی جواکی آبوری حقوقی سر جواکه که چیده ما گل سر ازیاد شوایه که ام نه تنه ام دزانن دما عثمانیه ده امپراتوری عثمانیه ده که 630 سال دوم کرد تقریبا 1,800,000 ازدی به اصلی خو ازدی به زور کرد بسلمان 1,200,000 ازدی حتی ایرو تقریبا کم زده جبرکو نبونه مسلمان حت نکشتن یعنی او تاثیر چوات سروان یعنی با پیر می بریا 500 سالی که با او قرکرنت سروان او جنوسیت سروان چوا سر پیامان چوا جباکا خود چه کرن او روانوان چوا بو ام وانتشتا کو ام فهم بکنم تبگیجن ایرو جمع تبگیجن روشه چما وسا چما ام بلانه چما آرزانن بونا مکیمه چما ام ارمنستان گرجستان و ام عراق و ایران و سوریه الحمود داری درکتنه یعنی اتفاقی کن لأون نخوشين كو مشكندنا هد بدمده هروانه بونه يعني كو ام تاريخ فهم بکنه ام ایروجی پسیکولوژی درونی و ای آل جواکیجی ام روشه سیاسیجی چه تبگیجن بله بلکه جناب واجی قدامم روپیلا دیروکی بعد کن دخینن هم دبینن چقا گل یعنی گلی ما چقا راستی قرقرن طالان کرنه هاتنه یعنی نیارن سبب دین به بختی به دار زوری فرمانون ازدیان را کرن گندو ملکن ازدیان شوان هات استاندن اف گندن که هستی با پیرو دا پیرین ازدیان لیو شارتنه آخوا والقط کرن دجوین حقی ازدی چه قاصد کرن قیرین هوار لیدنگی و ندگیش تو کسی اینگی شکر نه اینترنت هیه کنکوژین هری مزین یه شنگالی بوی بری داجی ما مستاش آلی عثمانیان با پیک هاتنه جانا بایش که بود عرب و عجم آنجی گلک جار گیریش یعنی برنسر ازدیان ده بهم وکری و اشکره بیجن بخوابن کرد مسلمان جی بتاکتیک و آلیکاریا آرتش عثمانیان ازدیر یعنی ازدیان نراحت کرنه و مال و ملک وان پر جاران تالان کرنه امتکارن 100 سالا 21 وقت میناق بکرن یعنی تنوی 100 سالا 21 دا دیسا چند کنکوژی چه بون یعنی ما مستا چه گناه ازدیان هبو چه ماش فاشیزم بارباری را هویتی را وحشیتی را قرقرنی را اوانا روبرو من هم چه دبیجد دوی درباری دا مثلا که سیاسیه بگو من دستلاتاری دسته ده به وی دستلاتاری دخوازن نه کسی جنابه و باسکت تشتی آل درونی ام دیشنان خمگینی اوه کو کرد مسلمان و حتی کردین کو بری اصلی خو ازدی بون داوی مسلمان بون اوجی بونه پرچه کی وان قرقرنا و کشتنا یعنی هنک سروکن این میرن کردان و کمالا بدرخانه وان 1800 وانجی بخواه گلک ازدی کشتن جبرویجم بجن کو براتی که درست روپیل دیرو که در روپیل جه بخوابن خوش کو براتی که راست به دویم بان تابو بشکنن چاخه 24 حیوات چارا
بیرانینا قتل کرنا ارمنیا جنوسیتا ارمنیا جالی عثمانی و ترکات دینا بیراخه تشکی درسته تشکی بشرفه تشکی راسته کرجی دبیجن پای مجلس ده و نه وک کردواری ده کرجی نوابی قطعی مو کشتنه ده بو لما اجد بجمع کی وصابه اموان بیرانینن جنوسیتا ارمنیان دکن چمان بیرانینا جنوسیتین ازدیان آکن yani ku em tabu neşkenin em nikar bibin yek melatek em nikar bibin malbatek berwe ew tiştin dîrokît ve em ew bikin ne gazine ne gidiyeke yani toleke min û hêseke min em bey biraderê me Kurda tune em yekin melatekin xûnekin lê dibe بري هبن دي سولي دبي تشتي بشرطي نامينه دام هوتي دبي ذاكري باخبن مصطفى دبارة نبه لما جمیرو دبینن لاله جنوسیت شنگال 2014 که هنه کومن پشمرگه خواهش بکشاندن دیسا او دیروکا بری هاته بیریا ازدیا که هنه خود دیسا دست بکر نبا دیسا و مپنهشت yani mesela burada mesela az bağır ne mesela Kurd bunu ne Kurd bu neye mesela Kurd bejin çıma Brahim'e Kurd epsilman ne penehiştim و دیروکا برخوادان ته دیروکا مردینه ته دیروکا نسر حتی ته گلت تشتین بری که تچیروکا مده جیگرتنه ایرو زاروکو مه همو بان تشتاد زانن گبا تشتک جعالی وسا چه به او ته بیرا مرد دجا نخوا امنه یکن جبرویجه تایبتی آلی پسیکولوژی پیوستم سوان تشتا اچکره باختن ما مستا دبي هشكا جنوبي وقالك سري قليو باكر برا كاس نخيدة دبي قالك طابور راكن نوبك يعني بشرتي بمينن ما مستا دبي ام راستي بيجن برين تل هزار وسبا شيخ خدرجي ونجي هيجي نهاتنا بيجان يعني شاردي تبا خصلا 2007 باجروكا تل هزار وكمالجا سبا شيخ خدردا yani yengre dayış evji şengali yirişin Bombayı pekatın hingi yani der zanyariyên yani fermî nehatin belafkirin lê li gorî agayên ne fermî min hingê jî bernameyek amade kir yani weke zêdeyî 800 êzîdî şehîd bûn û hezarî zêdetir jî birîndar bûn û ser komkujiya Siba Şêx Xedir û Tel Zêra 14 sal derbas bûn lê hîn birînên wan nehatine kevandin û lê kolî nehatine kirin berpirsiyar nehatine ceza kirin û lê teqîna Tel Hezer û Siba Şêx Xedir Siba yani Tel Hezer yani ev problem xelas nebû heya sisê tebaxa 2014 dayîş yerîşê serşengalî kir çawa dayîş yani yerîşî serşengalî kir civaka êzdiyan da gelek pir sene gelek gilî gazin kom bûne gerem bixwazin birînên wê beşeke civaka Kurdên êzdî bipêçin dibe em pirs bê bersîv neêlin û hêva jê hêşka got yani dibe em vekirî bêjin wan hemû tiştî ka hûn cenabê we gotinê min re razî ye gelo Yani درسته mesela ya 2007 jale Al-Qaeda ku demek de du bomba takandın hatın çekirin. Disa ser bongo melaya ki Kurd ko camida ko kargo gazi yani dükkanın wanda alkol da froşup sebep o vitişteki küçük bana rahatı yani hingi kasi çtek ne god denk nekir kerem bekem mustabab borine Ama درسته yani o henek dub din numunene ku hatna kirin gerek numune birçok şey hebun talabe me ezdiyan ku de çune musile de zamkoya musile de xwandin ve dere de hatna girtin de hatna koştin de hatna ravandin yani ev gerek ali nehqi û pêşderaze hemberi ezdiya gelek heye em him li Türkiye jalek Brahimê Kurd û jalê Süleymaniye û Erbilî heta 2014 şengalê piraniyan ezdiya naz nefikirin an navê ezdîtiyê şaş fehm dikirin an megredayê ezdî Muawiye ibn Yazidî dikirin Müslümanın ev jî parçeyekî nizanim tarîqateke hejmene yani ku millet hevnaz neke yani yek milletek be yek netewek be ku ev netewe hevnaz neke hingê neheqî çe derdkevin hem berî kakayan derdkeve derdkeve Kurdên Aleviyê li Tirkiyan deredinin çi wan jî weke menheqî derketine tenê alê Aleviyên Kurd ezanim 38 jenosîd wan jî derbas kiriye Kurdên Alevî Kurdên kakayî Kurdên Yarasan yarasan yani problem heye dibê çaxê mirov bindest be û kêm be yani ev jî qanûnekî psîkolojiyê ê desthilatdar
سەرۆکەی عشیرە دەخست ناقیوان کردوان کوشتروان تالاند کرد سەرۆکەین عشیر مسلمان و میلێوان ژیل ئێزدیە و فەیلی و کاکایی و عەلەویەت خستن يعني ايه هذه كيم وبيقوات وبهز اف كيم اولين كردستاني بون يعني علوي كاكاي يعني كيم جمار يعني كيم بون بالي انا بيرشتي زردشتيلاري ايرانيك وهبون اصليقا كرد يعني اجبركو هري كيم بيقوات بون هرا داوين قلوان بدلوان دخستن يعني سلطان بادشاي عثمانية الاسطنبول تعلیماتک بریارک در دخست فرمانک در دخست دچو سر عشرين وميلن كردان وكل تركيا العراقي اوج به چاره دمان چت کرن وانجی عشیره بچوک تخستن عشیره بچوک شد کا کیج ما بقوتره ای بقوت کی بون گندی ازدیو ای علویه و ای دنی بون يعني اوج قانون کی پسیکولوژیا ای قوت ای کم قوت دخه ای ضعیف و قلت دخه لو ما جي او هبو والدنا جي بكمان اوكي يعني بشتي مرج بير نكا تشقا اسلامي كلك رزام جهه اسلامي كو اشتيت خوازه و براتيه خوازه لي اسلامي بخود هبون خود راديكاله اگريسيف بو ايروكو ام دبينن القاعده هي عن حماس هي عن داعش تركت 627 حتى ايرو چاخک و اسلامی هنه که خوازه دموکراسیت نو خود چپ که آرامی نو خود چپ که حزب رادیکال اگریسیو در تکونج برکو نخوازن اسلامی ورگوارتن يعني عربستان برنن و 1910 برنن براين مسلمان کو درکت نخولی حتی المصري يعني او کس نها پیشکشکی اسلامیه دکن و اسلامیه درکه ودبن ولو ما جي اوجي دخوازن بن ان اس دي علوي شيعي ايدنن دخوازن قواتا خن نشان بكن قال قدروانجي ورزقرتنوان هم بري ما ازديتونه قال لك بخويا كسن داعش فاهمين ورا شكل جبركو برتوكا كسد داعش من نفسانت مجموعة قلت شما يعني قلنا وب ازدياناي وان ازديا سري وان جت كان عن زاروكي ده سالين وان دستريجي وان دكن ويل مرهنت وكشاش وتشوت برسكي وصات برسي غواز سري مليش كجي بكم دلم هنا كي ديشه لسري يكي ازدي بإيمان وكافر دكشين مسري وجد كم نخما من اجبر كنا مروبه نا انسانه يعني پشمانیت نبود یعنی پشمام نبونه یعنی اگر دوباره به دیساس بکن درست برکو درست بینن گوریاوان حلاله یعنی یکی نل گوریا سونیتی و مسلمانیت هره ما بخود بینن هر کسی بکشن ما مستا از شاعر بامه ولی کرم بگنم هنه که سر پرزگریکین درونی یا جواکی یا سیاسی یا جواکی ازدین که پشتیش نوزیت شنگالی نافدا دجين باخ من فرمان الشنغالي يعني واكي برينا كي بشرط دل هاريز دين كتير سريع كوتشبري دومايا بفرماني قالك جن قاعد زاروك خورتن ما برن وقالك يعني كوشتن هناك تاني يشتن قالك زاروك سبيمون قالك دايكي أبلاد كوشتي تشيبون خانمين بيم تشيبون ميري بي تشيبون بسادون جنين إز دي دستي تشتاي دايشي بو هاتبون ديلگرتي ويعني وانا الالماني دولت تنا درمان كرن يرو وشنابي ود في خبط خايا دور ودريج دا عزمون وجربين باش تاسخستنا وصالين دريجة ونو ازديان دا كارو خبط دكن دانستاندنا وبوان راهية وقالك جيروكين كاتشو جنين ازدي بيستنا ونشد كارم بيجن ما مستا اوان جيروكا يعني بوينا خا بندست دايشي دا قالت شد كد كي جانش جيروكين بنابرين ازدي جنابي وزيدا ايشان ديه وقالوا وشد ديتيه ويارين چاوا بيرا وناچن اگر چند گوتنا درباره دست پیکن ده 1414 کو سه طبقه او جنوسید یا علی داعش دست پیکر حکومت آلمانیا تایبتی هرم کو از نهاد رژیم یا بعد نوت مکشوت کرده بریار دا گوت به مالیکاریا ازدیا بکن جبرویجی بانگ يمكن بركو از زانكو بري كار دكن
بله چه بکن جبرو پدیار هات داین گو اون کارن تیم که خود چه بکن به تیم خو هنه کردستانی هنه شنگاله هزار کسین گلک آل درونی حاله و نباش به تایبتی کچک و جنن ازدیا اون بین آلمانیا بروی تیم که رسمی آل دیپلماسی هم دادایر هم اربیدله بله پیمان هات چه کرن و بله دمیم فلاح مصطفی سروک وزیر دروا کردستانی بو مبوره پیمان رسمی چکر و پیش تیم چون و داره ما یعنی ofis بگویید ما مستا کنگی اون چون پشتی فرمانیت یعنی پشتی چند به هان سال گیری یا نه ما هشتا پشتی چه با مچود جاره که تماشا که روشاوش با هم فهم بکنی با علی آها اول کاریجی آها و پیوسته خب یعنی یان دوان بله 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 جبر کو بخوش بود دولت کش بود دولت آلمان کار دکن علی اول کاریجی پیوسته کتشتک نه سریمجی قنصل بله آلمانیا سفیر وانن گو اون هم ولاتی منه هم یعنی ولاتی ترس خو فرمی وقت بترسی هبو بله وقت دیپلماتون دچنوره دوی ام پیشی اون خو بپارزن برن کاروش چوایا و ماها یکی 2015 من دست به پروژه کرد یعنی موضوع دست بکر آها و یک کار من وک پروفسور درونی او بود من 1304 کس دیدن نواسی 4 ماهده من وان آها بار یک داخلی آله 1300 1304 کس من و نواس ده همی را حاوی یک آخری مفهومی وان کشاندی هفپیوی مارا چکیه چروک وان گداری کرنه لکودری هات نگرتن چه هات نرواندن چه هات یه سری وان لسوریه به لعراق به لعراق به لموسل به تلافار به لکودری به پشتی راپور مثل وان دنفسان او راپور به دولت آلمان را دشاند و داویه ما 1100 کس و هنگ زاروک ناوده حتی داویه 1015 ما 1100 کس آینه بداره کنها جی حمول بدارن آلمانی آلمانیا همول آلمانیا نه آل درونی امروان خودی درد کردن خوش نخوشخانه هنه کو تایبیتی مچه کرنه وان درمان دکن آل درونی بله بله ترجمانی کردی زانن وان ترجمانی دکرن لیوانا 7 سال در باس بوه راستی جی همو زاروکن کو پشتی هنگی 4-5 سالی بون هات بون همو مدرسه مکتبی خو خلاص کرنه همو بله وکبل بکر آلمانی داخفن نه وکبل اره gelek ew keçên ku hatin ha zewicîne zarokê wan çêbûne bi êzdiyara آها zewicî ji ber ku cenabê we jî dizane enha teqrîben 220,000 êzî tenê li Almanya dijîn hejmareke mezin e آها بله بله ji ber wê jî civaka ke êzdiya li Almanya heye û rastî بله jî ew jî şenaziyeke gelek mezin bû berê em tirsiyan rastî vê jî me re eşkere biaxe em tirsiyan çaxê ku 2014 ew kes ketin destên Daişê دسترێژی بۆ ڕەهاتەکردن ئالێ جینسی و me nizanî bû milet êzî wan xebûl bike wan xebûl neke gelek gengazet çê bû çaxê de 2014 çûme şengalê gelek eşîre serokê eşîre ji me re got ev keç êzî ji me re nabin ay qebûl kirin ji ber ku alê bana ne dixwaz qebûl kire qebûl hinek kesa wisa digotin digon wan keça qebûl nakin êdî lê rastî jî bavê şêx ku niha Amirê Xwedê kirî ممنونای ودید her کل pêjî her cinetî ve mirovekî rastî bêhem راستیش بله بله gelekê belgî sî çil carî em li gel wî rûniştine me der dijere gotiye ew kirêw dawiyê jî wî weke ji bo min weke lehengekî weke şêrekî weke pîrozbayeke بله ziyaretekê بله بله rabû ser xwe û biryar da got ev keç keçê me ne ev êzidî ne şeref û namûsa me ne û serbilendiyeke gelek mezin e yanî tenê mînak bide we çaxê ku me ew keç danîne Almanya beriya bîna Almanya wan dibire laleşê ji bo pîroz bibin xwe pîroz bikin bavê şêx bi xwe li wê de amade bû cenabê wî amade bû her keçek yek وانا مور دکرن یعنی حلال دکرن فاقا یعنی anyawan سپی anyawan maç dikir û bê bu serbilindin û dîsa vegeriyane ew keç gelek giriyan û gêj bûn û ketin me gotiş ne balê derûnî baş e ber ku ew jî paqijiyeke derûnî ya Hondurî ye bira kunû piştre manîna Almanya û Almanya jî niha rewşa wan gelek baş û gelek alê لما مستا berê جنبی تا باور دکه گلو ایش وان دورونی و پسیکولوژی دی تجاری در باز ببه گلو آن وی مجبور بمینن که تبایش یا نخواب ویشه بجین نون چا بده فکرن یعنی چاوانی alê nexweşiyên derûnî bi taybetî yên travma birîneke
کو برین دمینت موجودت به تومار کرن نه تنه گل ازدیه همو کسین کو تراما دبینن ام هنک ازینه متدین کمپکتینن پسیکوتروماتولوژی بله مثلا نه و کج بیر بکن ام دخوازن سر وقت بن و کار بن و برینه بجین کو aha. ببرین نجین یعنی دست پید که خواهان نباشد ترس کبد لیوان خونه بله گران بله نخوشیوان فیزیکی دلیوان نباشه شکلیوان نباشه تختوان بلند به ام ببینید سمتوم وان نخوشیوان بلند بن آله دکتریا یا تراپیا درونی ام بله دکارن وان سمتوم کنترل بکن و او که کار بن به نخوشی خو درونی بجین زاروکوان چه ببن مالبات کوان چه ببه لبه گمان او هر دم ادمجی وانده وره تومار کرن ناج بیر کرن مثلا که پروبلم که هری مزن بلگه ام پشتجی سر باخفن نها پاشروجا آن پشروجا ازدیایه نها وند زان 1750 دکس هیجی وندانه دست داعش بله دنه از رفشون بله بله gelek kesen kun hema anina Almanya dayku bavê wan hêjin nizan gorê de ne hatine kuştin saxin ji ber ku em dizanin gelek keçên ezdiyan ha hinekî Daişê xwe re birine Tunîsê hinek xwe re Afganistan û Pakistanê hinek kes nihal Tirkiye derketin yani ew Daişên ku Tirk bûn niha ew keç xwe re birbûn wê derê li Ankara û bajarên dinê qefaltî girtî bûn niha derketine holê شادی سریوان yani niha êzdî ew keçên êzdiyê bi wan terorîstal dinyayê bela bûne heta Afrika derketine ji ber wê jî ev jî êşeke ku hêjî me derbas dike çiqat dayîk û xwişka wê nihal Almanya be halê we baş be û mişkilek tune balê evkarî lê dicek hatiya min kaye ka birayê min kaye bavê min ku derê hatiye Musta Kurdistan dibêjin borege Musilê da nav borege dayişiyan da yê girtiyan da jî ji jinên êzdî jî hene dibên yanî kel da girtiyên dayişê ne yanî ev yek ev pirsnayê cara serkirin esa gilîgî yanî dengî işte min kil Musilê jî hene tiştên niha em dizanin bi taybetî li Kampa Alhol تقريبا 300 kes hene li Kampa Roj yani Rojavayê li Sûriye êzdî li wir hene lê Kampa Alhol ku 6000 ev ya yanî ev Türkiye'de yanî bin ana destadariya Sûriye Türkiye yan Sûriye Amerîkî Rojavayê Sûriye yani Rojava Kurdistanê na wê derê kî ye yanî ne yanî ev ya dayişiya ne wê derê destladariya Sûriyê belav nabe ne mamosta yani Kampa Alhol destê Pêşmergeyên Gêrlayên ê Rojavayê Kurda de ye lê aha em hewqas mezin e 6000 kes tê de hene nava wê 6000 kesî de Daîş dîsa xwe rêk û pêk dike kesên ku li wê derê êzdî bin newêrin bêjin em êzdînê ji ber ku dikujin nava qempê de yani dora qempê ji alê Kurda ve hatiye dorpeçekirin û alê ewlekariyê lê 6000 bajarek e yani tu nizanî kî tê de kî terorîst e kî ne terorîst e lê ji alê telefona û hinek têkiliyek û eme peywendiyê me heye em zan teqrîben 200-300 kesên êzdî tê de ne lê newêrin bêjin em êzdîne ku bibêjin êzdîne bikujin mamosta nikarin vana ji wê derê derxin hewl ya didin diplomatîk ya resmî belê dikevine wê derê cana hinek niha mesela cana 12 kesin an 10 kesin derdikevin wan dibine hesekê hêdî derdik dîne Iraqê dîne Şengalê lê bi şartê lê ê weke min bas kir hinek kesên êzdî teqrîben 1000 kes 1200 kes ez texmîn dikim ew be nagerin ji ber ku zarokê wan yanî zarokê wan çêbûne mamosta zarok li wan re çêbûne yanî ji bo xatirê zarokê xwe jî naxwaye zarokê xwe nahêlin yanî hebûne yêsif dike zarokê xwe vege ku zarokê wan 5-6 salî ne Mişkil din mişkil esas hene yek ji ber ku zarokê wan çêbûne hinek ji wan şerm dikin veger nav cemata xwe alê ev jî dinê heye ev jî heye ya te duwe êzdî bi xwe jî ê malbatê em wara diaxin ji ber ku her de heyva carekê ez di hokê zankuwê kar dikim û em belê belê em terapîstên û perwerde dikin ha 12 kes li gel me ne alê derûnî em alîkarî dikin gelek malbatê wan êzdiya jî dibêjin em wan zaroka naxwazin zarokê Daişên hek bel wir bimînin û karin tenê werin ji bo hineka jî gelek zamet e yani dîsa jî terorîst be dayîk e alê dinê êzdiya jî gelek wez bi wan re diaxim yani rastî jî êzdî wî warî de jî hinekî bekirî bûn zilamek hebûn ez pê re axî min goya niha xanima te dîsa vedgere û lê zarokek ji Daişê çêbûye ti çawa ye
وی کو از چوازه قبول بکم یعنی از وی زاروکی هر روز از ببینم او تشته بیرم چه نابد لی خانمم وره سرچاواز قبول دکم از وی زاروکی قبول ناکم دمداریه مشکل یا دومین جز بیر نکم ببیجن دولتا عراق جی قانون و یاسای و سر شریعه هاتنه سه اسلامی هاتی آوا کرن او دبیجن کو او زاروک گرک ام وک مسلمان قبول بکن ام نکارم ببیجن از دینه جبر ویجید بجه کو او زاروک مسلمان به دایکاوی ازی به چنا به گرک او دایک شی به مسلمان یعنی شخه کاراسات چه به شخه کشتن چه به شخه تلان کرن که به نه حکومت بغداد بجه کو زاروک خلقل خو بهلن دبی اونجی مسلمان بده یعنی فرق او داعش نه خچمای داعش جی دخص مسلمان بکنو کشت yani gelek müşkilin siyasi jî hene ku nahêlin em li van kesan xwedî derkevin na em hêvî dikin hê alîkariya dewleta Almanya em wan kesên ku zarokê wan çêbû ji alê Daişê ber ku li gel êziya jî nikarin bêjîn li gel Musulmana jî nikarin bêjîn niha em dixwazin hikûmeta Almanya ku niha nû were ava kirin nava hêvekê de hêvî piştî hilbijartinê em dixwazin wan kesên Almanya dayikê wan û zarokê ku bixwazin gel hev bimînin hêvîdarim mamosta vê derê bîjin wat hêşka ve qala wan dayikê ku vegeriyane lê ku vegeriyane lê ku piştî rizgarkirina destê Daişê li gor cenabê ve hikûmeta Kurdistanê Bexdayê alîkariya psîkolojîk aborî ji van kesan re vek pêwîst te peyda dike gel û hûn polîtîkaya Êraqê Herêma Kurdistanê derbarê êzdiyan da çawa dinirxînin mamosta rastî niha hikûmet ya Kurdistanê be ya Bexdayê be jî planê sereke neêzdîne yani gelek wezîra re çûme Kurdistanê ez hemû cenabên wezîrên wê derê serok wezîrê wê derê hem ê Bexdayê hem ê Erbil ez naz dikim êzdiya wek Kurda dibînin dixwazin alîkarî bikin lê piştî mijarên sereke îro hilbijartir bû ku heftiya çû derbas bû mijarê wan û Kurd û Şiî û Sunî ne Bexdayê Basrayê Musul enzam çi ye yani pirsgirêkê wan piştre mesela êzdiya tê kirin niha 350,000 Kurd hêjî penaberin di herêma dihokî 21 kampa de talabê min xwendevanê min hat wê de kar dikin alîkarî 21 kampa dairî dijîn 20 kampa de 21 kampa de 350,000 êzdî hêja ve 7 salin dine tenê 120-150,000 vegeriyanan Şengalê dijîn yani piraniya wan yani bifikirin 7 sal de kampê de çadireke xwarinek tene heye tiştek başqa tune ew çi jiyaneke alî kültûrî te çi karî bikî alî civakî karî çi bikî ola xwe çawa karî parêzî zarok li wir çêbûne niha bi zimanê zekmeyê Şengalî nizanin yani li wir çêbûne zarok zîdî kampê tiştekî naz nake 7 sal ye 6 sal ye ji ber wî we ew bawer dike dinya tenê kamp e yani ne gundê xwezane nedîtiye yani ji ber wê jî pêwîst e ku êzdiyê me ji wan kampa derkevin ku ji wan kampa dernekevin ji ber ku ez her dem dibêjim piştî jenosîtê dîsa jenosît heye ji ber ku piştî jenosîtê ya fizîkî niha jenosîta kültûrî û tunekirinê heye ku ew êzdiyê me 350,000-300,000 kes wê kampê de bimînin nava hinek demeke rekên de tune bibin tenê mînak bidim 2014 heta niha 8,000 niha ji Iraqê êzdî hatine tenê Almanya yani teqrîben çûne dibin Kanadayê jî hene Avustralyayê jî hene Avustralyayê yani 100,000 kes niha wisa dom bike êzdî li Kurdistanê namînin tarîxa êzdiya heta 4,000 sal kevin dir e îro em dibine şehedek yani hingê bêzdî be ne tenê bêzdî be hinek ê xristiyanî hene mesihî li wê derê hene hejmara wan sedî ji 8 kêm bûye hinek ê mandê hene kakayî hene ji 45,000 derketinin niha tenê 4,000 kes mane yani dewleteke mileteke ku yek ol be yek netewe be bawer bikin ji min û demokrasî çênaber wê derê yani garantörê demokrasiyê kêm olkêmên Kurdistanê ne rengînê wê ne bax û bûstanê gulê wê ne ku ew gul tune bin hemû gulê reş bin tê çipkije ez bawerê xwe hilbijartin jî temam xilas bû çû
ام یعنی هیوی دارن باقی حکومت هریم کردستانی دهازی دگوداری به دوام برسان ما مستا هیچ که بهشی گوت واقعی 150,000 کرد نزدی در بازی شنگالی بونه لی حتی نها رکفتن شنگالی یادنامه را هریم کردستانی جنابی واجد زانه و بغدای نه هاتی جیب جی کرن یعنی حتی که گروپن سرپکه که هجدا شیبی گروپن بیانی شنگالی مانه در نکهت پرزگری که مزن بو خلق شنگالی در خستنولی و باجر حتی نها ویرانه و دست با کردن نه هاتیه کردن یعنی نه الکتریکه نه گاز رفش و پر خرابه و پشت بیره کردن براشد به مرج گلک عالیه ببینه عالیه که جوالی یعنی سالک در باز ما مستا بله حتی نها چرا پس نای صافی کردن کلو ارتش عراقی هيا یعنی پلیس وان هيا بکبن درخن بان یعنی دبه هشتا شیبی بر جوانتی عراقی دبید به حکومت عراقی تخوازه ازدی تمام در کبن یعنی گور جنابی به چرا افری کفتن نای سری نای نابر حکومت هریم کردستانی حکومت عراقی یا درباره شنگالی دا چرا نای سری ما مستا راستی کفتن علی اولکاری هجی ندست موصل و هرم موصل ندست پشمرگه دنه و ندست حزبین عراقی دنه دست یه بشر شبیه الودره ایرانی تخوازن گلک تشت الودره چپکن او 10 ماده را کفتن کنابره البیری و بغداد هاتن چکرن من بخوام گو الانیه باشه که کفتنه که گلک ماده هنه ندرستن گلک ماده هبون که جرا دبیجن گلک کسین که آریکاریه یه بشه بکنج و داره درکبن یه بشه ازدینه شنگالینه و فکروانی ایدئولوژی دخوازن دجن امیه بشه باش بین اوجی مافکی دموکراسیه یعنی مثلا نه مرب دوست و آن نه دوستی تشتکی به آن قدب هبه یکیتی به پکک به مثلا نه او همولاتین عراقینه ازدینه لیدور ببینن آلتنه به پارزگهک آن ایالتک هرمک چه ببه پارزوانک چه ببه که دست ازدیاده بیدی یعنی شنگال گوریا من یا ازدید به پلبجارتن محافظه خواه بپارزن ببجیرن یعنی بالی خواه ببجیرن و کار ببن هرمک ایالتک گریدای کردستانی گریدای اربیلی بله زمانی آل تاریخیه ام زیده گریدای اربیلی و نه گریدای بغداینه لهنه کسانه ویجی نخواستم یعنی دبیجن حتی اندازان بشتی 2014 نها گلک میخواشن گر ازدین عراق ده درکتی کود بجنم نکردن بله پروبلم جی هيا يعني او جت شكل سياسي نها نو هاتي تشكرن راستي كو ازدي بخوازن لعراق و لكردستان كاربن بجين دبل هرم خو بجين ده هرمنه یک شیخان لالش آله دنیج شنگاله یک پشنیار از بجم پشنیار یک کو ازدی کاربن وگرن شنگاله مافی وانی اولکاریه به یعنی دوی لشکری وان هبن به پلیسی وان ازدی بن آله اولید بی يعني ركبتني ضعف هي ابن اختار ما مستوى شو پارزگاه دهوکه هي ایالت دهوکه یا اربیله یا حلبچه یا سلیمانیه یا ایالت که شنگالی جی چه ببه بله او جی هموتی سربخوا اتونوم به گریدای کردستانه به لی او کسان تیدا کینه ازدینه به ازدی و بخوا ریکو پیک بکن برای چه بکن یا دومی کوچه نبت او ازدیمت قامپاده اجی وکی درونی دروناست بیجم او بجوان قامپا درکبن وکی و نکارن ببنه شنگاله کرم کن فرمو لشیخان هنا اردین این دولته ارد بنوان برا مالا جوان را چپکن جوان قامپا درکبن مالیوان دیسا چپکن يعني جويق يعني او چاله سری مشكله سیاسیه آله دنیجی آله نابنه تویجی دی تنامن دولت فرانسیه انگلتره امریکا آلمانیا دبی زیاده زخته سر حکومت اربیلی و سر حکومت بغداد بکن داکو کاربن شنگال دیسا نو آوا بکن بلگی جناب و او بینه سالک در باز بو سالک همو هاتی ویران کرن همو تشتک نمایه جبروی کن بخوازن ازدی بمینن دبی اونجی واری وان دیسا چه بکن داکو وگرن حقی وانو چه هبه بنوان یعنی وکه هر کسی نزده نکیم مافی وان چه به هر کسی بنوان کن مساجی نکن ازدی درکب ازدی لعراق لکردستان نامینن ما مستا هیچ که
برسك بصا يعني صاف اشكالك يعني الجورمن يعني تابي هاف ايش وقرقرنا حكمات عراقي حتى نهالي كلنا كناكر يعني من بعد يقول بربسور نهات نجزاكرن بيدوين جالا يعني حتى دوبي نهات بجانين ازدين شنغالي بهي بيمانه باوري وان كاسي نمايه يعني السباروج خو نمايه ما مستد نما جوكو ازدين دا واجي قوت هشكا جالك برسنه وبشتكي على ست الشنغالي ما تنديتس يا جديدكو برا كيزديون ما زند بجنا منا كردن يعني فهم دورية چما صاد بیشن دبی برسی و هم پرسان بداین چما با ازدی صاد بیشن يعني دبي اف برس بينا قطو بيش كرن تشتي بشارتي دبي نامينه هاتش زلال به دلي ازديون جي دبي دها جرم بباقا سيرفن برسان بي يعني اف برس بينا صافي كرن بينا نرخاندن دبي ليبورين بيخواستن اگر شاشي جي تشبو هاتش تقاومه يعني وكي دلي ازديون جرم بباقا وكي ويدي سيرفي فكري نابن وقوتني من رازين الناس بمستقبل جبو يعني بالنبي استيبوكي تشاتايكي دايشي هاتيا قرطن هاتيا جزاكرن يعني ذاكري اشكال من نبي كناديتي دبا لما بواري تشي بيا ما مستا وبخوازن باوریا ازیا دیساج عراق و جملات عراق و کردا چه ببند به درستی حقوقی و عدالت هبت کو عدالت تنبت هنگ باوری تنبت بجن دیسا ور سلمه نهاد بینن گله کسین داعش کو هاتن گردد نوا هفته کده محکمه دکن دادگاه دکن و دکوجن چما yani pırs kelekene pırs çawa çêbû ku 15,000 Daeş 2014 kete nava Mosulê ku 200,000 leşkerê Iraqê li wê derê hebû. Leşkerê Iraqê ku li wê derê reviya çima hemû çek û silîher رافيو تشاكي خوسيل حيوانو رهيش رافيون bankayê Mosulê nehatin şewitandin hemû pereytê de teslîmê Daişê kirin. اها Rola Tirkiye çi ye? Rista Qatarê çi ye? Kî alîkariya wan dike? Ji ber ku em rastî em karin hine tişta eşkere bêjin bû eşkere bûne. Hine kesên ku keçên êzidî ku me bi wan re wan anî Almanya an me bire dereke dewletên dinê ew bi xwe di demeke destên Daişê li gel el-Bexdadî bixwe bûn. Ew keçên me êzidî li gel el-Bexdadî serokê Daişê bixwe bûn. Ew serokê êro niha beriya 2 hefteyane hate girtin li Tirkiyeyê ê fînans û ê dadî û بالي diravî بالي hemû ew dokument li gel destên dewleta Amerîka û Iraqê hene. Dizanin ew peleş kur hatine, girêdayên kî ne. Lewma jî ناخذن em dibêjin ku ew kesê wane girtin divê nenekuştin. Divê dadgeheke, mahkemeyeke fermî ya navnetewî weke li Haag li Holandayê لكي بالي كولين كرن were kirin te ji ku derê te çi kiriye, kî alîkariye te çima kiriye. لي ناكن دكوشن جداري ما مستا Zû dikujin. Nava hefteyekê de mahkeme dikin dije suçdarî temam dikujin ji bo eşkere durustî nerkeve rastî dernekeve holê. Ew mesuleke pirseke mezin e. Ji ber wekî her kes dixwaze vê meselê veşêre. Lê ev jî karê ne hêk were veşartin. Belê. Belê. ما مستا تخوازم ديسا جنوبي ورا سير بجارك جرينك باخ يعني مجارة خا كشتني نو جواكا مدو اوشي هي مخابن يعني دسبيكو من نوتشاد خواندن دسبيكو سال 2021 دا نو هفتيه كده نو دارو جون دا پرازگه ده هوكيل تبي كامبا شاريا يعني 11 12 كسان خا كشت انجياتن كشتن ودبين هفت كاس جوان از دي بونه وثمانية وان 15 حتى 6 سالي دايه يعني السدام خاكشتني تشوفنا بريز جان إلهام يعني جنوبي وبيجرى سري يعني تشود يعني جرى سركنا بيبرسي تشود بينا يعني ريخستني أوروبية ما في بروبان و برسون و ترى خمجود بنجالو Yani تقریبا 5 ساله او جناب وجی گو سر ساله 11 کس بله از شوکی دو بود کچه نوا 15 و 23 سالی بون ها کشت همون ناوی وان گرمه هیه مدای کو باوی وان را ایساخشی ما آخفینه متخص فهم بکن چما نها به دولت سویس زنکو سویسیا بیان و یامه منها 442 کس مهفوین وارد شکرن سخوا کشتنی چما خواهشتن هیه امید نزدیک بوشینن او انجام درکتیه بله ما ازدین ال قمپا ما بوارا آخفین ازدین ال قمپا ما بوارا آخفین و ما هر وحاجب سلمانن ال دهو کرج باقفین يعني مثلا
ev mesela xwe çi ye? Em dibînin piranî ew kesê ku xwe kuştin ne destê Daişê de bûn. Li gencin wirmezin bûne, li qempê bêçare ne, bêhêvî ne û paşeroş tîne. Serê sibê heta êvarê Der tiştekî şart û mercin dijwar depresyon çê dibe. gelek xirab e ji ber ku Belê, wê jî nexweşiyê wanê ê weke depresyon, weke tirsê, weke belê, troma belê, belê. bilind e sedî heta 49-48 bilind e. Lê her wiha tiştê bala me jî kişand ser sedemên aborî, sedemên ku bombakirina Tirkiye ku alê sunûrên Amediyê û Duhokê bomba dikin û cana jî Bexdayê bûce meaşên milat qut dike, her wiha jî pêçariyek nava Kurda gelemperî çêbûye, ne tenê qempa. Yani sibê kare Bexdayê bûcê wan kêm dike. Gerek mesela mamosteyê me ê Zankoyê Duhokê ku ew weke min profesörin, meaşê wan 125 nade wan. Hem ders dide, diçe piştre êvarê şixulekê dinê dike ji ber ku pere tune, malbata xwe xwedî bike. Yani ew jî pêçaresiyek çê dibe ku nexweşiyên derûnî derkevin. Belê, Rastî belê. yek nikaribe zarokê xwe sibê xwedî Serborê bike. çadı. Alê aborî meseleke mezin e ji ber wê jî ew fikr û hizrê Bûjê. xwekuştinê niha li Iraqê gelemperî û bi Kurdistanê bilind e û li Xempa zêdetir bilind ji ber ku tiştek tune. Bir de da sala 2020 mamusta dibin çil kesî zîdetir tenê Herêm û Kurdistanê xwe kuştin. Belê, 2020. belê, rast e, ew rast e. Yani Erê. hejma jî belkî zêdetir be ji ber ku em dizanin hinek kesin ku xwe dikujin alê malbatî bedşêr in. Ji ber ku dizin şerm e, an jî zanîn alê olî ne durist e ku yek xwe bikuje. Em bawer dikin ku hejma zêdetir e lê alê resmî reqemeke wisa bas dikin rast e. Oy hezwan tişta ku darî dikim lema mamosta min bigota we de jî bi 2-3 sal berê porê we wela reş bû dawa porê we spî bûye we qet der çavê xwe dîtin. Min berî de jî gota we yanî heqas êş heqas çîrokê we û dîsa çawa dil nateqe ez dizanim. Van salî dawiyê mamosta ez her nû çeyek û ser şengalê dihatin veşandin yanî min dilêşeke Kurd dixwand. Ez zû nivîsên we yên setora înternetê jî dixwînim ez dixwazim yani destîşan bikim ku nivîsarên we gotinên we pir jiyandar, rasteqîn, kêr, zîrek û têgîştin e. Li gor min hebûna mirovek sahûgirek wisa bextewarîkê mezin e, mirov herdem dikarin yani were bişêvire. Min dixwast yani ez dixwazim niha sürprîzek cenabê we re çêkim. Yani kerîk ji bernameya xwe ya çend sal berê ku min diyarê kom ku jiya Şengalê kiribû, min kerîkê biçûk ji gotareke we ya ku eger neşaşim 5-6 sal berê hatî veşandin min deyn kir yani ev gotara we pir bandorû min kir pir ez yani ez kelûgirî bûm yani birês Jan İlham yani destûra we be û ez tebeşanî delal werin em niqî dinya hezr romanên birês Jan İlham bibin û îja em dûrê sohbeta xwe berdewam bikin fermû birês marû şkerema xwe vê awdiyo faylê ber de hele êşeke çi qas Kurd van gotinên wî de hene. Eger tê bikeve bîra we kengeviyek benivîsiye mamosta. Gotinê we ye. Gudarên ezîz rojên piştî kareseta Şengalê gelek peyivên dilêş û şevat hatin gotin. Gelek nivîsandin hate nivîsarê. Lê nivîseke elimdar û profesorekî eyan Birês İlhan Kızılhan ji bîra min naçe. Evî di nivîseke xwe de vanivîsî bû. 7,000 keç û jin, 7,000 jiyan, 7,000 bedev û şîrîn, gul û sosin, 7,000 keç û jinên Kurdan li ber çavên mêran ji destê wan qetandin û wek kuleyan li hev kom kirin û di nav tariyekê ehramanî da vinda bûn. Heta yek keç û jinek destê terorîstan da be, dibe Kurd û rêxistinên wan ranevestin. Ev keç û jin divê neyên ji bîr kirin wek nifşên berê li Şengal, Reha, Merdîn, Urmiye, Agirî, Dersîm, Mereş, Amûdê, Mehbet û Helepceyê ku îro bênav mane û wiha jî hetayê vindane. Bila 7 sal jî domke Kurd dibê van keçan bibînin û vegerînin nav civaka xwe. Ev erk û borcekî miletê Kurd e ku em van keçan nebînin jî dibê em navên wan bi agir û textên keviran binivîsînin. Da ku hetayê em wan ji bîr nekin. Her navek, her dilek, her canek 7,000 car yek bi yek. Ev gotinê we bû mamosta. Şengal namusa me tewe ye. Her zarokek, her jinek,
هر پیرک هر کالک و هر بوستک عرض شنگالی ناموس همی کردایه حتی نی هر کردک هول ندش بو شنگالی و شنگال نگیجه آرامی خو تو کسک نکره قول و ناموسی شرفی و کردتیه بکه 7 سال جی ببهره وساله همو شهیدین شنگالی دل مدا و دجین بگمان سرکفتن و سرفرازی و پارمه به شنگال آمین. دجمن را نامینه كاتب يراوي ما مستا يعني اسبشتي يعني كالك بهستيار بشافات ايش وجانك بازن هات يعني بيساند دمكم من بيسار وخانت از قريوم رجاب كتب بدني من بس وايش ماجي يعني جنبي ايش ماجي قلت مالو هو بدست وهستن وصاف ما مستا جالكس باس از دزم چما از بجم از نه دستوره كلام بك چما من او نفسان راسي یک وکر کرد يعني كلا ديارة تازل لی مرب دیشه مرب اوکی لی اف دیروک مش بیرنه که دیروکش بو من هر دم وکه ایرو روژه بیده دیروک نه دیروکه نه کبنه کو از هزوان هجماری کو کسین هاتی کشتن ای بیناو مایی ای کو امنزان هنه او حق ما اوه ایدی امان کساش بیر نکن کو امنش بیر نکن ای هبن دلی مده کو امانش بیر بکن ای راستی بمرن yani nemri eve ku nenj bir kirin. Mesela ne ale fizikiye, ale laşiye, ale biranin u hezre. Jberwejî ku em wan ew kinekin her tem dibêjim, em dê texteyekî bikevîrî 100 metre bilind çê bikin û agir wan nava binivîsînin. Divê wan nava binivîsînin ji ber ku ew divê me jî û tomarê me ji bo pêşerojê zarokê me jî dizanîbin ku Kurd û Êzî ji ku derê hatine ji bo wan bibe ronayî. Ku kesekî nasnama wî tune be, zimanê wî tune be, tiştekî wî tune. Dîrok jî perçekî nasnama min û cenabê we û zarok û mindalê me ye. راسته ما راسته اي كيلو هي مروبه قصكو وي نبيسا بخوينا وي تكست بخونا او يعني راحت بمينا يعني هستيرتنا بنظام از تخوازم تشتكي شو برس بك ما مستجان جنبي واتزانا اولو ازديتي تجارة خسرت اولان رو نگرتیه و دجیتیه تو اولان ناکه اولین راست و نه راست باش و نه باش تننه مروبین باش و خراف هنه بس که کزلهان و پرتوکه که ناوی ازدی کینه نویسیه نواروکا و پرتوکه گلو بابتا و پرتوکه چیش بو و ازدیتی چیه هر زیده وش کی جان تایبت من دین اولو ازدیتی بگم دکن ما مستا جنبی وجه خواه ازدیه زانم راستی چما من نفسان چاخیر 2013 مثلا 2011 کو مثلا نبود گله کجماره که زاروک نزدیک کنال آلمانیا مزن دبن بله سر اولا خو سر تاریخ خو سر هبونه خو تشتکی نزانی بون هر وهاجی تایبتی هناك ازدین ال سوریه هناك ال شنغال ال ترکیه جی او بخوجی با پیر مجلس ازدت تشتکی نزانن yani بله راسته زانن هنه کنگه دها بکن کنگه روژیا بگیرن کنگه هنه پیروزیا بکن لی فلسفه اخلاق ادبیات عزتی نزانن کو مرب ایرو دما گلوبالیزم ده تنه اف شرط تیر نکن کو ام بخوازن ازی خان و فکرن اولا عزتیه در باسی 100 ساله که نو ببه دوی عزتی جی مدرن ببه نوجن ببه جبر کو اف زاروک وان تشتین برین این بری 800 سالی کو هاتی آفراندن تیر نابن گلک پرسوان هنه گلک ام برسوا وان برسوا بدن جبو او زاروک شی نبالی اولی بالی ناسنامه ازیتی به سر بلند بن ناسنامه وانه اینجا جبر کو پرس نبو ما مجبوریست خود دید ما زاروک را آخی ما کو زاروک را ام چون دبستان آلمان زاروکن ازیکو گلک لهبون مگو هر تشتی سر ازدی اون زانی بنجمه بپرسن اجی تشتی زانی مجبور پرسن لی تشتی اون زانی بنجی پرس بکن اجی پرساج بکن بورسا باید درکت ما هم کردی نفسان هم آلمانی نفسان آلیه نیوی کردیه نیوی آلمانیه اینجا مجوان را گفت اونی هنه مالا خواه هر ماله بله جی اونی کردی دایکو باوی خواه را بخوننج بو دایکو باوی وجی فر ببین بلکو دایکو باوی جانا شرمه بجا زاروکه من چوا امن فر بکه لبی بجا ماموسیم جمعه گوتیه تنش دیا خواه را بخونه که بجا راسته نراسته یعنی جبو امزا دایکو باو شرمی در نخنم یعنی
Kurtayı Armanca me ve Pirtûkê bu lê sem werin ser pirsa we îzdêtî rastî jî oleke gelekî kevnar e. Em dizanin ku birayê wanê ê zerdeşî yani em û zerdeşî birxweş ku birayê hebin. Em ji mêtrasî ne yani weke di zarokê cihûî çêbibin, di zarok çêbibin ji mêtras, yek dibe êzîtî, yek jî dibe zerdeşî. Ev versiyonu ve. Her wisa alê jî paşî jî alewî jî ketine û hinek jî kakayî jî ketine navê. Yani alê rojhilatnasiyê em di perça dibînin. Olên Îranî ê Rojava û ê Rojhilat. Ê Rojava ku çiyayê Zagrosê mayî êzdî ne, hinek alewî ne û kakayî ne, hinek tişt hatine guhartin. Lê gelek ser felsefa êzdiyetiyê, dinyayê afirandina dinyayê, alê ahlaqî Elevi gelek nêzîkin mamosta ne? Belê niha tiştekî Felsefe rastî var. ji we re bibêjim gelek balkaş çêbûye li Ewropa û li gelek ciyên dinê jî êzdî û alewî gelek nêzîkî hev dibin. Belê evan xwe jî dîroka wan gelek. Tiştek û nasnama wan yek e, gelek nêzîkî hev û dinê ne, nêzîkî hev û din dibin. Ji ber wê ez bi xwe şexsî êzdiyetî weke kültûrî dibînim, wek nasnamî dibînim. Tiştekî ku serbilindiyê meriv kare dû here, lê bawerî tiştekî din e. Yani Şêx Hadî ev gotiye, an Şêx Hesen ev tiş gotiye, ez mirovekî ne oldar û dîndar, mirovekî zanist im. Ez dixwazim wê zanistiya wan ji ku de derkete, çima hatiye çêkirin, ew ji bo min pêwîst e. Kêm agahiyê heye mixabin mamosta heqa ferman çêbûn, heqa pirtûk hatin şevitandin, dîroka me qebilên me dane, beytên me damane, yek jî her şêxek pîrek qebl bi gorî xwe dibêje, tişta tê te digihêze. Yani kêm agahiyê heye mamosta ez gotinê we re gelek razî me û we got wekî we bo zarokên me yani wekî dîroka xwe bizanbin, min dîkî jî xwend cenabê we yani bi zarok û ciwanên êzdiyan re serbijarên dîrok dîn serbabetên şêr, travma û jiyana koçberiyê hûn daxivin. Li gor ve civan van mijaran yani bala wan dikişîne leqedar yani zarokê ku bi çavê xwe yerîşin çetayên Daişî dîtine ku dîlên terorîstan bûne, rewşa wan psîkolojîk çawa ye. Yan dibin psîkolojiya zarokan pir hûrik û nazik e. Yani ewina daha zû tên qenc dibin mamosta yan tiştekî dibîne yani alê çexê ew karasata êziya Şengalê çêbû teqrîben 1200 zarokên êzdiya jî li nav salê heşt heta 14 salî Daîş dest avête ser wan wan bixwara bir û kirine leşkerên Daîşê. Belê Wan kirin wan xwe bomba kirin, zarokên êzdiya ku serê wan tevlî hev kiribûn ber ku zarok ava piçûk be mejiyê wan û fikr û hezrê wan zû tê guhartin. Daîş wan tişta baş dizanîbû. Ji ber ku li Afrika jî evin derê din jî leşkerên zarokî gerek hene. Bawer bikin zaroka telefonê dayîk û bavê xwe dikirin, Daîşê telefon dide wan. Gerek o Müslüman bibin û Müslüman nebin ez ê we bikuşim. Yani zarokek ji dayîk û bavê xwe re vî tiştê dibêje. mamosta yên sahebûn bal we zarokên Belê ma nas dikin yani niha jî li kampayên wan re kar dikin. çawan niha Baş bûne hatine guhartin fikrê wan neweke berê baş bûne. Lê tiştê wan dîtî alê psîkolojî ev pêwîst e. Tica ji bîr nakim zarokekî heşt salî bû, çaxê hate girtin 5 salî bû, piştî 3 sala destê Daîş de rizgar bû. Dayîka wî jî berê rizgar bû. Pêşî Daîş hêdîşî wan dike. Li ber çavê wî zarokî bavê wî û bapîrê wî kalê wî dikujin. Diya wî jî jê vedikişînin dibin. Piştre diya wî karibû bireve Rabiya hate Şengalê. Piştî gava zarok vedgere ew 3 heyva 3 maha zarok dayîka xwe re neaxivî. Ve çûm gelim got xêr e tu zanî dayîka te? Ji erê zanim dayîka min e. Çima te re neaxivî? Dice wê me tenê hêşt. Ji ber ku propaganda qisa kirin. zarok hêvî dike dayîk û bavê min herî qewetin divê me biparêzin. Gava zarok nexweş dikeve kî çecem zarok derman dike. Dayîka wê himbêst dike wî. Avekê dide. Ew baweriya psîkolojî em dibêjin baweriya herî hesas gava hate şikestin di tiştê dibin. Yek baweriya meriv ji dinyayê û baweriya meriv ji însan tê şikandin. Çi serê êzdiyan kirin, çi serê kirin ay. Zarokekî 7 salî 8 salî gelek car gava çaxê wana dibehêvim 10 salî ji me re dibêjin doktor çima însan heqa hov e? Çima însan dikuje, mirov dikuje? Hani pirsin zarok evin.
فهمنا که انسان چه وقت انسان حقوق بکشه حقوق خرابیه بکره جذب ویژه ام هیوی بنوان زاروکاش بو روزن فشاروش بو وان رونی بن و هیوی وان تنبن اوی نخوش کردن اوی تشت خراب بکن اوی جانه که نتن درست در باس بکن جذب ویژه زاروک گلک و که گود گلک حساسه گلک مرو های جوان هبه کوزو پرورده ببین آلت من کنترل دا بن راسته با مستا یک میناکه که بزرگ که که رندان آوی مثل نفسان بود پرتوکه که درجی رندا 10 سالی بود چه که دست داعش 8 جاره و زوج جاتن یعنی دجن زوج جاندن داعش یعنی کالپی دست چونه گرد کریم فروتن بله فروتن هم بعدی مرو نشته مقارن داد خوازی ولی آلمانیا امیت بون آلمانیا 2015 بود گوهری خوازم دلوری مدرسه یعنی مکتب هنه دبستان هنه تونن میگوید آلمانیا دبستان که کنه چما خوازی زانی بی دبستانه شانی کرسی میکرد جیرون ازرون نشتیم گو روزه که از خوازم بدر جیت رونم اجب متختور علی کاری مرات ها بکم یک کلش کار ده سالی یعنی او هیوی او قوت هيا اینجا او هیوی قوت ده ماجیک و ام کاربن سرپیا بله ما مستوى وزارو که وسا کاربتش که وسا ببجت چما اون چما ازم هیوی خودش کنه ما مستجان لیز کوچ برین شنگالی که هاتن آلمانی یعنی زاروکی نوان که کشته 16 سال اونا خودت نبر خواندن ده چند زانگو یا ده هیم دبن هنه گیرست یعنی او زاروکی که اومد 2015 آنین آلمانیا بله همو دخونن همو با آلمانی یعنی نها 4-5 کسا پرتوک نسانده کتاب نساندنه سر جانقه کتی دست داعش بالمانی نفساندنن هات نوشاندن و رسم نادیا مراد و نشانده که خلاط نوبل استانتیا خلاط نادیا 2015 نادیا 2015 آنی وداره آنی آلمانیا و دمه جانا بی باش می نازدکاری که مستقل یعنی دوره و دیت و آنی وداره و یعنی ام دبینن که کچه وک فریدای وک نادیای او بونه ایرو سرکفتنه که مازن دنگه ازدی بله وان بون سیمبولا جنین ازدیکو بله ما مستزانی چه تخوازم بیجم یعنی ای سال ما سواته بو 4 قربانی ازدی لگندی کوچوکو به دست دایش هاتو بون کشتن يعني الويجون دي تسبيلي آخر كرن جورين يعني جورين كومي وتربية وان داخستبون يعني تيزانين حتى إنها هاشتكهم من جورين كومي شانغولي هاتنا دي تنتهي بيست كان جور هاتنا فاكرن حتى بشتي هينكي وزارة الدولة يا أمريكي يعني بشتي وي بياري جندي کوچو قومی که ترمی ستچل ازدیان خاکی آت سپارتن داخیانی داک بو ازدی پشتوانی بو ازدیان دیار کرد گو بریار داکو بلگین توانین دایشی بین کم کرن بريش جان إلهم حطنا بس برلمان بلجيكا وهولندا وحتى يا هريم كردستان يجي جينوسايد يزديان ناس كرنا جور جنوبي وجوا كنا دولتي تشما حطنا توانا لمبر يزدين شانغولي وك جينوسيد ناس نكري يعني دولت يعني نتني بلجيكا هولندا تشقصن فرنسا ألمانيا يعني قالك ان تشما وانا دولتين يكرتي يعني يونايتد نيشن او جنوسيد قبول كريه او بيوستان دولتين يكرتي قبول كريه 2016 رابور اجي مجي تدا نفسان دم تدا 2016 رابور نفسان كوكو غرك مثلا جنوسيد كما اول لكولين شكليه تشتكي سيستماتيك جبو قلاندن و تنكرنا ازديا بو نتني راباندن هنا كتشابو ابكلا كشكري تنكرنا بو بل تشتكي قوتن نمايه نا هنا دولت شما قبول ناكن بيكمان تشتكي سياسيا نا دولت المانيا تبيوندي وان دولت تركيا لك باش ايرو مبرا دا حقن ايرو كانسلايا المانيا سياسات بل انها ماكل سروك المانيا نهال اسطنبول ايرو Ankara Cemal Erdoğan'a. Yani o bercevenlerin siyasine le disaji ezdici gerek heneki hişyar bin. Na Hollanda o devletin yekirti kabul cidikin le piştevi kabul kirdi çehiye. Hama mego kabul kir tamam ser çava. Gereda kabul kirne gerek tiştek derkebe.
Yani Aha. tene bir kabul dikim, eci kabul dikim, tu jî kabul dikim, dünya jî kabul dikim, jenosîd e. Lê ku Belê. fermî hate kabul kirin vê erqek tiştek jê derkeve. Çi jê derkeve? Dibe ku dewleta Holandê, dewletan Yekbûyî, dewletê Amerîka piştî vê alîkariya êzdiya bikin, wek însan, wek mirov ji bo ev kom tunev nebe, ji li Iraqê zexte li Bexdayê û heta li Erbilê jî bikin ku ji bo şengalê dîsa nû were ava kirin da ku êzdî karibin veke Belê. xwe. Dibe mafê wanê siyasî olî hebe, kültürî hebe ku karibin li wê derê bijîn. Tenê qebûl kirin ji bo min şexsî têr nake. Piştî wê divê Tenê ser projeyekî kaxezê bibin, binivîsin hemkarî tê. ji derkevin. Lewma jî hinekî biçekî ez baş dibînim, erenî dibînim ku qebûl dikin. Lê piştî wê qebûlkirin vê konkret tiştek jê derkeve. Niha serê hêvî 27 meha vê hêvî em diçine Hollanda, li Hollanda parlamentoyê wê em ê mesela êziya dîsa biaxivin, parlamentoya Belê, Hollanda belê. Hagê. Li Almanya piştî vê hilbijartinê derbas bûye. Ondan kampanyek hate çêkirin, gotin dixwazin êzdî cenosîda êziya li Alman jî were qebûl kirin. Belê, Bêguman belê. ev ê were domkirin, him ji alî rêxistinên êzdiya êd Kurda, ên demokratan divê alî li Fransan bê hewldanek wisa çê bibe. Yani Aha. di tiştene ev jenosîd çiqa hatî girin, çiqa dilê me şikandin û êzdî hate şikestin, divê em tiştê niha berjewendiyê çi ji bo êzdiya karin ji derkevin. Tenê Belê. gazin û giliya jiyan nayê çareserkirin. Dêm Rast em e gazin û şînê xwe bine aliyekî konkrêt niha firseteke. Îro gelek car 2014 geleka ji me re digot, dostê min ê profesor ê siyasetvan ku ez nas dikim, got me heta hingê me nizane bu êzdîkî ne. Lê îro dinya herkes êzdiya naz dike. Belê, Êzdîkî. belê. Ji ber Vê wê jî karasetê. ev jî dibe firsendek ji da ku êzdî vê têxine tiştekî siyasî ku ji bo berjewendiya miletên êzdî hebet ku karibe bijî û serpiya bibîne. Lê ji bo vê jî konkrêt proje, konsept, hewildan, tiştê nû tekoşîneke nû lazim e nav êzdiya de. Lê mixabin jî hem êzdî gelek belane û hem êzdî jî gelek refa hatine girtin. Ez gelek car dibêjim, bira êzdî girêdayê PKK bin, QDP bin, Yekîtî bin, kî bin, ew ji bo min nepêwîre. Lê tiştê herî pêwîst e, gava were ser bercewende êzdiyetiyê geleke rêxistinê siyasî nepêwîst be. Pêwîstbûn êzdîtiyê û çi fikir dikin, çi hez dikin lê îro hebûn û tunebûna miletekî ye, komekî Belê, ye. belê, belê. Kom millet moye. Divê bibine yek û nebine yek kê bike îro alîkariya we. Yani gazin û rexnegeriye min jî ser van yekê ye. Gerek em pişta partî û hizba xwe venişêrin. Çi partî Belê, bi rast e mamosta. ser çawasa sera gelek rêz dikirim. Lê mesela ez ya dêm ji wê berjewendiyên partî û hizba dûr bixin ji bo êzdî meseleke hebûn û tunebûnê. An em ê bijîn rastî ji gelek nivîsandan jî min nivîsandiye ez dibêjim di rê hene. Êzdî ê ji vê kerasetê tê bigîjin, hezvekî nû modern êzdiyetiyekê çê bikin ku karibin dinya globalizmê de bijîn. An jî ku jê fam nekin piştî vê katastrofê êzdî nava 5 nefşade tune bibin. Ji ber ku çima ez vê dibêjim. Alî sosyolojî Mamosta, rast e. devletên Afrika, devletên Asyayê de gelek qirkirin jiyan ha ew milet nemaye. Ew ziman tune, tarîxê de nehatiye nîşan. Rast. Yani îro em se hedûtekî hebûn û tunebûnê ne. An em ê berxwe bidin, em ê vê kerasetê baş fam bikin, em ê tê bigihîjin, li goriya vê têgihîştinê em ê xwe nû bikin da ku yani mesela ev e êzî dixwazin vê dinyayê hebin an tunebin. Ku em bixwazin vê dinyayê hebin, vê goriya vê dinyayê jî em karibin bijîn. Ku em goriya vê dinyayê nikaribin bijîn, kes yani kes xemgîna êzdiya nake. Êzdî komeke. Rast e mamosta. Hêşka heftiyek berî wê deyê cûtmeyê 2021 dal serserê Iraqê û Herêma Kurdistanê bijartina parlamentoyê rêva çû û heta ku sê kes sê Kurdên êzdî ji Herêma Şengalê yanî heqên Şengalê deng dane wan cenabê we jî wan nas dike yanî min vê nayê we weşand tevî Biyan Daxîn xanim Mehmet Xalîl ev jî çend cara bû ev jî qaymeqamê Şengalê bû çend cara mêvanê bernameyên wî parlamenterekî jî Mecîd Xelef ez vî nas nakim me serketina wan dixwazim mamosta li gor cenabê we vê hilbijartinê tenê ti guhertinek bikeve
رفش سیاسی یا عراقی گلو شکردان را انجام این بجارتنی چه قاسی گرینگه و دو باندوره که چاوا سری دخشه داری بری و برنا دورین کردستانی ین دروای اداره حریم کردستانی و یعنی اون باور دکه که پشتی بجارتنی رفشا کرد ازدین شنگالی باش ببه بله یعنی اون گلم قناع گلم کنی پری چی بگه گلم باور پری دکن بله بله گلم پری لگلک هرم العراق و الکردستان هجمارا دنگدان گوریا بله کمتر بو yani ali negatif ali çeki kummer çima malat havqa denge xone da ne çöl bijartine بله evşoz ali gelek jete raxnekan le jale perspektiva ezdiyan ve tamamı penç kesne hatne bijartin ku asli xo ezdine ve hele پنج کس penç kes se şengale de do eş premendine penç kes نه نوای آها bele بله penç ezdi hatne hel bijartin ve آها el parlament ve hebin ev tiştekî baş e lê me dixwazî weke her kesî kotaka êzdiya hebûna. Anî em gotin goriya parlamento û hejmara êzdiya gereke her dem li Erbîlê û her dem jî li Bexdayê pênc kesê wan êzdî parlamenter hebin. Êzê de jî çixwe derkevin ê derkevin. Yani بله îro li Almanya, li başûrê Bakurê Almanya heremek heye ku tenê ê Dênemarkî bîst ila 30,000 hene lê heqê wanî parlamenterekî her dem heye. Yani بله tenê bîst کوتا hezar که وان هیک کوتا ها kotekî wan e heştê milyon heştê du milyon herem nüfusa Almanyayê lê ji bo bîst آها hezara kotekî yekî dixine parlamenter. Yani alî hiqûqî ev durist bû. Gereke ev hebe ji bo pêşerojî jî gerek hebe. بله Lê بله dîsa jî bi dîtina min ji bo êzdiya serkeftin bû û gelek cenabê ku hatin hilbijartin şexsî wan az dikim hemû hem kurdewarî hem êzewarî بله بله hem حتی که با مستا رو بریل بجارتنی یعنی اف هیزن شنگالی ندیشتنه و نه هرنگ یعنی پروپاگاند کامپانیال بجارتنی در باز بکنی دیسا دستی وان ستاق به ازدین شنگالی دنگ دانه وان راستیجی از گلک که گلک کیف خوش بو ما مستهیوی دکم که اوانا وی پارلمنتو عراقی دا ورونن وان یعنی وان پروژه خوا یعنی وان بریار خوا بدن کد تی بیرت ما مستا گریه بیان داخل جیان به حسیت جیان دید اف یک نایش بیر کرن اف دیرو که دا مایدر اف دنگه که بلند کرا قیرین یعنی فرمان و ازدیار را کرن ما مستا راستیجی ساعت و خوش اف هجای از لی پیروز دکم که مهمه خلیل جی پیروز دکم جامیری دنجی پیروز دکم براریا وان راست ببگه ما مستا کدا و مزنه کدا و گله که زانم هون درس اتیمولوژی لی یعنی درس اتیمولوژی درس اونلاین به زبان کردی دادن جوانان گله دوی رفش پاندمی ده درس خو بردوان دکن و مستا اون بردوان دکن بله em hem li Almanya û hem jî li Iraqê barîkariya hikûmeta Kurdistanê niha me înstitûteke psîkoterapî psîkotravmatolojî ava kiriye ku dewleta Almanya hemû tiştî finanse همو در پیرا دگینن و مستا ساعت خوش û niha li wê derê master tê çêkirin nava wê master de jî gelek êzdî jî hebûn mesehî jî hebûn musulman jî hebûn ku master psîkolojî niha li li Iraqê li Duhokê بله weke master Almanya en yeksere weke hev ku tê qebûl kirin niha li werê master çê dikin Aha. yani ew jî serkeftineke mezin e ku niha nesîleke nifşeke nû ya psîkoterapîst û derûnas derdikevin ku ev ê ji bo pêşerojê alîkariya بله بله ما مستا dikin. Yani سایه karê me ev e ku em zêde teleba û mamosteyan doktoran çê bikin ku ew xwe alîkariya ما مستا گرک و نستی بوله بدنوان ما بتر دنگ بکن و کی زاروکی خو بیل نرم بخوینن پردرد خدای اف مجال در فد دایل اروپای دجین د ابراهیم بن پرورده بستینن ما مستا علی گوت نو اگر بس بردوام بکن نو سی سالا دائمی تمام به حال نرن زاروکین ما یعنی جنبی و نویسکاره استخواستم یه بیجم yani qasiyet zanım hum nivîsandina berhemên nivêjiyî jî mijûlin romanan dinivîsin û nava êzdiyên penaber de gelek wext derbas dikin piştî ku wê çavên xwe zehmetiyên jiyana koçberan dîtin gelek çîrokên wan piyasyon gelo wê dixwest ku hûn ser çîroka trajîk ya penaberan romanek binivîsin mamosta ev yek hev û fikrê we de rastî niha romaneke dinivîsînin berxilaziyê lê eser jineke li 1854 ku hatî dayîkbûn û 1506 li Urfayê Meryem navê wê dikeve jê re digotin Begê ji ber ku hewqa qîmet bû Begê şerê cîhanê yekemîn derbas kir ê duyemîn derbas kir
لتن تجار جه ازدیا خوش اولا خو نهاته او کرنه ما مستشار ومن جرى عبلد بيسم وقلت نوي باقيه بگه جره عزیزا بگه جره دبیجن نوي تايكا موجي باقم دبش بدريتك باقم داقي بالي كرم نهال اورفای لبیران شاهره جیه ترباوی بو زیارت او زیارت مسلمان و ازدی و هر کس دچه سوی زیارتش برکو قطره که هبقا مزن نبا ملته بو میتولوژیک نباوی ملتی در لی دیروکاوی گله کس نزانن جبر وجه ما دست پیکر مقام دیروکاوی بشکل که رومانی بنفسین جبر کو هر تشتی زیادتر ورن بخورن مستعصبي دك هذا رومان دركه رومان بتوكا كي خو مرا بشينن والله دستي وساق من كلام بك مستيجا yani işte Cenab-ı Hak govat ale bejeyi ve edebi ve literatürü hakka çirok hene herkes bu min çirok sterkeke her sterkek bu xwe çiroka ve heye ve efsuniya ve heye tenet ve em ferbe ben em gudari hevu din bikin ku em gudari hevu din bikin em gelet tişta ferbin u tişta gelek balkeş ku hatan ha me guman netkir gelek derkevne hole yani çirok bejim pereje ew bun çirok bejim pere deng bejim pere peşi gudarî milat kirin milat fehm dikirin tê gîştine wan dikirin îro kam stranekê mûzîkekê gavam gudarî dikin çima dilê me pê xweş dibe an dilê me xemgîn dibe ji ber ku ew deng bêj ew çîrok nas zane dilê min û te de alê nefsî çi heye çinca çîrok bêj ya xwe çîrokê me hene ew jî bawer kim erqeke ku divem zêdetir binivîsînin da ku ev civak hem tariha hoş bir neke hem edebi jiyane yani malatek bir kültür bir jiyan nikare peşi tane ali fizikleri ezberwej çıka kesin neviskar hebin çıka zedetir ben az hava keş her portukek jibo men شكر ما مستا انا ما مستا فرتوكا وكان gibi وني تمام بكندي Ez bawer kin heta serê salê xilas be piştiyalê teknîkî weşange û tiştê wisa hebe kin heva serketna we dixwazim mamosta zanî çi dixwazim bêjim ez em Kurdê nêzdî derbayê balat yani em destê me nedigîşte wan rewşa êzîn şengolê ku heta niha kampata dijîn jiyaneke zehmete dijîn yani êşeke gelek Kurd dilgiranî dişopînin يعني بس خوياي ايش كاجي جنابي ورا من دنكر يعني دي رافشه السياسيه او نص ويا هي العراقي هرمي دا هرمي كردستاني دا كاس خبون هسيرين من ناكاي بخابن يعني يوغ ندم هونه بشتي كارست هفت سالان رافشه بان مروان باشتر نبويه نتشتی به شرطنیه کسی هاتن رواندن داری زوری اولو باوری وان هاته گارتن دستی جیل که جنان کردن هاتن کرین هاتن فروتان هزاران هاتن کشتن دست دانین سر مال ملکن وان سوکاتی وان و بیر باوری وان آنین یعنی مجین زاروک این هاتن شوشتن یعنی زاروک هینی کارین تروریستی کردن یعنی بس گره گلکن یعنی اگر امکاره برجوی و دریای یعنی جان و ایشن جواک ازدی همو دلوبك يعني تواي جاني بقين جاني مروين بك جنبي و يعني وان تشتاد نويسن وندراستي وان مروين فر يعني وان سياسة وان انتين نونرين حكومتين شبو مسر بلنديك مازنا وهيفي مزيدات بخورد با ويزدين الشنغول يجي دبي معرف راست بيجي شبو باراستنا باوري وچاندا كفنار يمروي به راستی هفته 4 فرمان هات یعنی علمدار ازدی هنه یعنی که داود خطری دگوت بلا خانم هفته 4 دبینه راسته 756 زیده تر فر یعنی 7 فرمان هات نه و هیجی یعنی ازدی ما برخواد دادن یعنی نهات يعني بالسوري ديرو كده نهات يا خوي كرنا بيك لما يعني ام دخازت كان جواكو نو دولتي حكمته عراقي رخصتن المروي يعني زيد ترب اركي خو اخلاقي مرويه هم باريس جون رابط دبي شنغول ور هريمه كسياسي لشكري دبي من الشنغول بي او كرن خلقي بفاجرن يون مولي خو يعني بجونك ارام بجين مخابن دبي بيقولن هيش جينوسيد بردوام جنوب واجي قلت جينوسيدا پشتی جنوسید رشت به جنوسید سپیچه بو یعنی وای جیکی گوته بو یعنی جنوساید در باز یعنی لی جنوساید نینه بن کنادا د جنو 7 ساله اف جنوساید که ما بو مستعم دگیج نه داوی
اگر تشتكي وهبه جنبي وسخوزه سرزيده بك كلام بكن بيجن وتش بروجي وان تش ديسبلين وهنس بو سباروجي بو بيشاروجي بمستايلام بله پیشی سپاس دکم بو بهبینا خوش و وک از مالا خود راستي ما مستايش قالك شو سباس دكم لك خوش در باس بو زور سپاس و من مستايا ما مستا ندید راستش گلک جناب واجی گلک باسا گلک تشتن پیوست و خالن پیوست کر دو تشتنه یک دبی از دی بخواه دیسا نو بحضرکی نو فکرکی نو رامانکی نو به کاراسات تی بگیجن فهم دکن کم به کاراسات فهم دکن کاراسات دنیجی چه ببین بالي ما مستا ایرو دما گلوبالیزمی و دما میدیا ایده ایرو اف کاراسات حتی تومار کرن تاریخ دنیای ده کاراساتن بری نات نه تومار کرن کسا کبان کاراسات نزانه تنه ام چیروکی خو عرفاتت خو متلوکی خود ام دزانن به کسی به نزانی بو پرتوکین تاریخی این عثمانیه و عرب و فارسا دروات کن تشتا انکار دکن شاش نساندنه سرمه تشتا ندرستن بالي اجي فرصتها كما زنكو إيرو اف كاراسات به همو شكلين قا إن باشي و نباشي همو بيورين قا باش ورد دوكومنتر كرن موزيو كفيرتوال بير آنينك چه ببك و تجار نج بير كرن همو كرد و ازديجا بوه خدمتكش بوه بكن بوه او تشتكي مالك بير آنيا ازدياج مرحوجه مالك كتان بير آنين هبه کوم به کاراسات ام تی بکی هیچن فهم بکن دبم بفکرن ام چوا کارن جبو برجواندن ازدیا جبو برجواندن زاروکن خواه امیرو چه گاوی بو پارزن جبو جاره کدن تشتا یوسانه سر ازدیا جبو دیسا ام خودی عرض و وال و ملکن خوابن دبم وان گاوه ایرو باویشن نهاجی گلک دوسته مجی چه بونه ایدی ام نبتنه چقام هندی کنجی ام نبتنه بوان دوستین خواه حوالین خواه و تایبتی دیسا دبیجم برای باش وره فهم کرن ام به کرداره ام کردن و کردجی مجبورن دیسا دبیجم مجبورن به مرا بمشن و آریکاریا مبکن و نبن دیجی دعوا خستنا ازدیتی یعنی که اون کرد راستیجی کردواریه بپاریزن ام جی پرچه که وی اردینه وی آخینه هر یکی کردکی چی کر به ازدیجی کریه شهید بوه خون رجاندیه تلان بوهش بو هر کسی جبرویجی دوی دیسا ام اتفاق کن نو نوا خواه چه بکن نوا گلی کرد ازدی دنافده دوی ایرو کرد تایبتی برایمه و خوشکو برایمه بسلمان دوی اورن نزیکی me bibin gelek gence me cana hêrs dibin qeherîne dibêjin em ne Kurdin êdî sebeba wê heye lê divê hûn jî xwe jê dûr nekin hûn xwe nexeydîn hûn hêrs nebin بالي دلبرينن دبيجن جاني دقهرن ديشن em nahê me şîna me derbas nebûye hê mediyê me xwe me mediyê xwe bene şartine راسته مستوى حشتي قوري كومي هنا هلا me hestiye wan nedîtine hê me bene şartine راسته مستوى yani راسته êriş neyne serê ezdiya xwe nêzîkê ezdiya bikin hûn êrişî nêzdiya bikin êzdiya xwe ji we dûr bikin ev pêwîst e lava bijin dostê me hene dostê me herî pêwîst gereke Kurd bin Kurd bi hevre weke niştimanek yekîtiyek bi hevre kar bikin da ku şengal ve perşeke Kurdistanê û karbin azad bijin lê problemê pirsgirêk rojhilatan navîn gelekin dawa Kurdistanê gelek mezin e Kurdistanekê çê ve çene ve çawa çê ve ne diyare كاس نزانه بالي îro dijmin ser hidûdê talanbariyê li Efrînê dike li derê dinê dike zeytûnê me dişkêne dev ji însana berde بحذر زيتون دوري زيتون li gundên eziyet camî tinebûn ve 500 salî 1000 salî camî tinebûn yek êzî hemû ji derxistine camiya nû çê dikin yani divê em van tişta tê bigêjin ku pirsgirêk gelek mezin in ku em ne bi hewre bin û em ne dostê xwe nû çê bikin dostên derva li Ewropa li her derî divê em hingê nikarin serkevin ya di sêmîn wê jî xilas dikim pirsêmey hundirî jî divê em înkar nekin çaxê karasat çê bû hemû dinya rabû û ku em dixwazin alîkariya êzdiya bikin û kirin jî hinev keçê me hene ku zarok ji alê Daişê çêbûne ne bi destê xwe çêkirine
ظلم و زعمتی لوان کرنا اف کچه ما از دینه گنانه فقیرن تشتاتی سریوان کسک باور نکه چاتی سریوان ام وان کچه جبو مثلا کبنی دینی ام وان شخوا دور نکن ها قیمتنه چوا امز دنیای دخوازن دجین ورن هوارا از دیخانه ورن هوارا از دیا چوا او کچکی ورده به داره من اسوی هوارا و گدار نکم واری کاله نکم راسته ماموستا راسته هر تشتی انسانیتی و پشت دینی و نتوی و اولی هر تشت انسانیه که با کم نه انسان بند همه تشت من درستن از برویجی دوام وان کسی خواهی کو هری مختار هری تشتی هاتی سریوان ام وانجی خودی درکن گام وان خودی درکن اما اینگه به هر دری سربلند و سرکفتی بند بله اگرم خو به هسیری خودی در نکردی دیگه با ملومان خالقی دکن بی پیشی هم گرگ نو خدا جواب خدا جگریه بدنوان ما مستدوی تشتک بس يعني الوي رافشي دال فكره من يعني سر مجارين يعني ميديا كردي دي بجرك زياده بخابت با مستا يعني سر مجارين وقت ديروك اولا جواك يزدي يعني برنامه‌ين پرورده‌ای زیاده آمده بکن که تماشاوان وان درباره پرچکش گلی خویا کرد چطور آگادار ببند بکوف هلبست مرو بید رادیکال جباورین جیین هنبر هف بگویزه دبی تلویزیون کردی بر همین خاش بر همین نه پولیتیک نه پروپاگاندی لیبز زمانه که پسپوری زانستی و نرم دبی برنامه ورن آمده کرن گور کد یعنی ایش آخه همو گوتن ای چه هیچ که ما گوتن خواه را گوت ما قدر کسی نکردن ما راستی گفت برو هف درا بیژن چطوره بیژن وکی هف گلی و شرطی نمینن و هر تشوی نرمال بده ما مستعصد فکرم برنامه این بسال پیوستن اما برنامه این یه تلویزیون کردستانی زیده به برنامه سروی مجاری چه بکن یعنی راستی گلک درسته یعنی کارو بارک پروژه که لحف خاطن حوجه یعنی ام چوا ملت دیسال هف بینن نزدیک اودینه بکن و جنابی واجگوت بگمان کارو باره میدیا گلک پیوسته میدیا گلک کاره میدیا و دستلات چاران ما مستاد بیلیان سیان بینجانه میدیا دکت کاره کس نکاره عربا یعنی شورش عربا میدیا نکر فیسبوکی نکر شورش يعني ميديا برقبته تبي هدي منك روشكي سر ودي برنامجك سر بولبتك يزدي تشيكن ايش وان كله تبي دلي واجب بحاله دلي كردن راديكال كنت جدا كي تفكر ما مستمن جنا بيت باستان راستي دست بناس نخوز وبرد بلي ما باستان ببورين بس هر بجن صاف بند سه از قالك براستي ما مستا از من بيت تقول هذا الكوري خوشي از قالك قدري ودكم از قالك سباسيو ودكم مولا و رزداري هجا بريز جاني هم كو افي و اف درفتا خناسين دامه جبو پاروکرنا فکر و رمان و تماشانی مرا بو هبیا قالك سالين بختوار و جانك خوش و قالك برهم نويا جوارا حبجه داريا ولات ما خلق ما كسين وكوه هجاين يعني خدي يعني بك کسی که خودی عزمونا مزن دواری مافی مروان ده هیه که زنیاران ده هیه از باور دکم که اویش مرا ببه یکش در فتن یعنی گلک گرینگ و باندور که هم بکاربن آلی کاریا کچبری خواه بکن و یعنی پرسدریکی وان صافی بکن و رفش وان درونی باشتر بکن آلی کاریا وان بکن و ایشا خواه در باز بکن هیوی دکم ما مستال بر جواکا ازدین ما ازدین شنگالی درگی خیری به افدی ببر خادی مافیش جان آزاد جان بختوار ببر خادی خاک مال و ملک خو ما مستال از گلک جوارازی ما از گلک زور سپاس کم از سلابه و بخورم به هفته واره بما کردستان سر جوارا ما مستال هیوی دکم ابدیسا جاردن جیه با استودیو خدا ببینن سر برنامه خدا ساعت و خوش ما مستال و بتبشمانی عزیز ویدیو وشتن ما ایرو این تمام بو از گلک که خوش بختوارم که ایرو مجال چه بو از پروفسور دکتر که جانی هم به خبر دا من بیایم من درد کلی خواهدن و افوت برنامه مگیشت داوی آمده کاری و برنامه بیولوژی ترکیه درینری وشانی معروف اصلا و حتی نیوشانه کردن و میوانیدن بمین داو خیر و خوشی دا صاحب دیگه مستاس سپاس خاطری